Kubashinzwe umutekano we uru rugendo rufatwa nka misiyo byuzuye guhera ko ibirenge bye mu rugo iwe yerekeje akorera akazi cyangwa ahandi hantu runaka mu gihugu cyangwa hanze yacyo. Iyi bari misiyo kandi bayubaha kubi. Ubyumve neza ko guhera ku mubare w'imodoka, ubwoko n'abazigendamo bamucungira umutekano, intwaro zabo, umuhanda wose banyuramo, inyubako cyangwa ibindi biba bikikije uwo muhanda kugeza ku muvuduko bari bugendereho. Ibi byose biba byabanje gupangwa akantu ku kandi n'abashinzwe umutekano we, bakaniga n'uburyo bahangana n'igitero cyabatungura mu gihe baba bari mu rugendo. Ubyumve neza ko isibye ababa bari ku butaka bazengurutse umukuru w'igihugu baba bambaye zantibari batera ibibunda rutura kugeza no ku tubunda duto twabucura ku matako yabo, kandi ubwo zose zikaba ziriho za silencer. Hari n'abandi benshi baba bahagaze mu kivunge giteraniye aho perezida ari cyangwa ari buze kunyura, bivanze n'abaturage basanzwe bambaye ibyenda binini bihishe intwaro bambariyeho, bihekenyera agashikarete gake gake wabareba ukagira ngo muraziranye, ukabitiranya nabo mwaraye musangira amayoga nijoro. Nyamara aba bari kuri misiyo yo kumenya neza yuko mu kivunge cy'abantu aho perezida ari cyangwa ari buze kunyura nawe uri buze kugerageza guhungabanya umutekano. Si ibyo gusa kuko nyuma y'aba ngaba haza itsinda rigari ry'abatekinisiye n'aba IT baba bakurikiranira hafi by'uru rugendo rwe hakoreshejwe amashusho ya za satellite. I want you to take all the notions that you have about what we do in the Secret Service that you've seen on the movies and on TV shows, and I want you to throw it out the window. Ni imodoka z'umukara nyinshi zikurikirana ziganjemo ama SUV, amapine agenda ahandi agira akananirwa, ibirahure byijimye bidatoborwa n'amasasu. Ayo masasu yongeyeho n'ibiturika nka za grenade kuri izo modoka bikaba nko kuzishima. Harimo n'imodoka ngufi z'imyeru cyangwa se imikara ziriho ibirango bya polisi. Imbere yazo hakaza za moto nazo zidasanzwe uhereye ku buryo zigaragara inyuma nk'iziteye ubwoba. Ibyo bikubwira ko ugiye guca muri uwo muhanda mutanganye icyubahiro, urareka agatambuka ukabona guhita ubyango bishaka. Uzazibona zigenda kenshi zihuta ziri ku muvuduko ungana kandi intera iri hagati yazo nayo idahinduka, ugahita umenya ko ari konvoy ya perezida runaka uri kuva ahantu hamwe yerekeza ahandi, urindiwe umutekano we bukwasi muri buri segonda ry'urugendo. Izi modoka zose niziba zisanzwe yewe n'ababa bazirimo bikaba uko nguko, ariko nanone hari ikindi ufite kumenya mbere y'ibyo ngibyo, nuko umutekano w'abaperezida bose utangana, yewe uranahabanye cyane yaba ku mubare w'imodoka nyinshi z'imitamenwa ndetse n'abajepe benshi bazigendamo. Ntabwo ari buri muperezida wese ubuzengurutswe nabyo, kuko nko mu bihugu bito cyangwa se bikennye bikiri mu nzira y'iterambere ubusanga perezida mu ngendo akora aba ari kumwe n'imodoka nk'eshanu, ukongeraho iyaba yicayemo zikaba nk'esheshatu zonyine. Ibi kandi ukaba uzabibona nko kuri perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye cyangwa se Ibrahim Traoré wa Burkina Faso n'abandi benshi biganjemo abayobora ku mugabane wa Afurika n'abayobora hakurya y'inyanja mu bihugu bidahagaze neza mu bijyanye n'ubukungu. Gusa ariko niba hari ikintu cya mbere abaperezida b'ibihangange banayobora ibihugu nabyo by'ibihangange bose bahuriyeho, ni ikazwa ry'umutekano wabo ubukanyaze byuzuye ku buryo ntacyo na gito cy'umutekano cyabonekamo, cyane cyane nko mu ngendo bakora. Aba bose bagenda mu modoka zihenze kandi nazo ziba zizengurutswe n'izindi modoka nyinshi cyane z'imitamenwa, zose zikongerwamo ikoranabuhanga ry'umutekano wa gisirikare rigezweho ku buryo guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu mu gihe ari kugenda ari nko kwikirigita maze ukajya ukubita agatwenge gake gake. Mu kiganiro cy'uyu munsi turatemberana muri konvoy 10 z'abaperezida ba mbere barindwa mubi iyo bari mu rugendo, ku buryo bari mu modoka zabo baba batekanye byuzuye kuruta nuko baba bari mu ngo zabo. Mu gusobanukirwa ibyo byose rero, niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Bibarwa ko abarenga 1/2 cy'abatuye muri iyi si baba babana n'uburwayi runaka, ni ukuvuga ko umuntu umwe mu bantu babiri aba arwaye indwara runaka abana nayo imunga ubuzima bwe gahoro gahoro. Abenshi binarangira izo zishyize iherezo ku buzima bwabo, ndetse ahangaha unasanga umubare munini wabo ari ababa barihebye bazanywe indwara barwaye nisivurwa ngo zikire burundu, ndetse bamwe muri bo baba baranazengurutse amavuriro atandukanye bivuza ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Ibi ni impamo, ndetse birashoboka cyane ko nawe uri umwe muri bo ukaba nawe urwaye indwara runaka yazahaje byo kurembya ubuzima bwawe. Mufitiye inkuru nziza uyu munsi yahari igisubizo cyuzuye cy'ibi byose. IKigo KUNDUBUZIMA Health ni igisubizo ku ndwara yakubanyeho krande, kuko habashyira iherezo bakanavura burundu indwara nk'umwijima, impyiko, constipation, rubagimpande, diabete no kurangiza vuba ku bagabo mu gihe cyo gutera akabariro.
umugongo, prostate, imitsi, umutwe w'uruhande rumwe, bakanavura indwara z'umutima n'iz'amagufa, umuvuduko ukabije w'amaraso na hepatite B na C n'izindi ndwara nka amibe, indwara z'amenyo n'iz'uruhu, wongeyeho n'indwara zose z'ubuhumekero n'izindi zose zitavuzwa haruguru ziganje mu batuye isi. Amahitamo meza ku ndwara yakuzahaje ni ikigo KUNDUBUZIMA Health kuko ni isoko y'ubuzima buzira umuze. Witinda n'indwara imunga ubuzima bwawe urebera, tugana aka kanya tugufashe kuyikiza mu kanya nk'ako guhumbya. Mwadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali muri downtown mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere mu muryango nimero A50, hafi ya hari icyapa cya Himax kiri mu mabara y'umutuku n'umweru. Uzaharangwa n'icyapa cyacu KUNDUBUZIMA Health. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ni 0786868682 cyangwa se mukadusura kuri website yacu ariyo wa3.kundubuzima.rw. Mu kigo KUNDUBUZIMA Health, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu. Urutonde rwacu turuhereye ku mwanya wa 10 tuhasanga perezida wa Korea ya ruguru Bwana Kim Jong-un uyobora igihugu gisa nk'ikiba mu kato k'ibindi bihugu, akaba umutegetsi ufatwa nk'umunyagitugu kandi isi yose ikamutinyira uko ari kuko muri kamere ye nta mikino cyangwa se imishinga ikibamo, akaba umurakara udakunda ubwumvikane na gato, mbega ni umufungamutwe wo ku rwego rwo hejuru. Umuperezida nk'uyu rero usanga atavuga rumwe na benshi muri bagenzi be b'abakuru b'ibihugu, abafite abanzi nawo bwatabara bari hirya no hino mu isi, ku buryo umutekano we ukazwa cyane cyane nk'iyo ari mu rugendo. Umutekano wo wongerwamo ingufu nyinshi zirenze ziri ku rwego rwo hejuru, ku buryo niba hari n'uwatekereza guhungabanya umutekano we, ikintu cya mbere akora ni ukwisubiraho mbere y'uko yiyahura mu bagabo nk'aba batojwe kinyamaswa barinda umutekano we mu gihe ari mu rugendo. Intego yabo ni ukugumisha perezida Kim Jong-un atekanye byuzuye, to keep a president safe. Uyu mugabo rero yagenda mu muhanda aba yicaye muri limuzine y'igitangaza y'ikirango cy'umutekano wuzuye ubwayo. Ni Mercedes Maybach S600 Pullman Guard ikorwa n'uruganda rwa Mercedes-Benz Group. Iyi limuzine kabiri no mu modoka zihenze cyane mu isi kuko ihagaze $1,600,000 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mafaranga y'u Rwanda akaba asaga $2,305,000. Akenshi rero iyi modoka aba yicayemo ibizengurutswe n'imirongo miremire y'imodoka nazo z'imitamenwa kandi zubakanywe ibindi byiyongera ku bidasanzwe izi modoka ziba zubakanywe ugereranyije n'izindi zisanzwe bihuje ubwoko. N'ikoranabuhanga rya Night Vision rituma zibasha kugenda mu mwijima ahatari urumuri na ruke, ndetse zikagira itumanaho rifite umutekano kandi ryihuse, no kuba zidatoborwa n'amasasu cyangwa ngo zikangwe n'ibiturika ibyo ari byo byose, ndetse no kuba yakwikura mu kibazo byoroshye n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo. Izi modoka ziba zizengurutseho perezida Kim Jong-un aba yicayemo zikunze kuba ari 18, byahinduka ubwo umubare wazo ukiyongera kuko ntibyashoboka ko zajya munsi yazo. Mu makuru nakusanyije nkuye mu kinyamakuru View as Global n'icyitwa Korea Times, ibi binyamakuru byombi byangaragarije yuko mu modoka ziba zigize convoy ya perezida Kim Jong-un haba harimo Toyota Land Cruiser 300 esheshatu, hakabamo Mercedes-Benz Maybach GLC 600 z'ama SUV ebyiri zisa photocopy, hakabamo Lexus LX z'ama SUV ebyiri, hakiyongeraho Ford Transit z'ama van 2, wongeyeho Mercedes Sedans. Izi zose nta n'imwe irimo ihendutse ku isoko, washyiramo bimwe byihariye nakubwiye mu kanya bishyirwa mu modoka z'abaperezida, imibare igahinduka myinshi. Dore ko izi modoka zigenda mu muhanda, imbere yazo haba habanza moto za polisi, agakurikiraho imodoka imwe ibigendera mu muhanda hagati na hagati, izindi zikaza inyuma ziri mu 30 iteganye, imodoka 8 iburyo, izindi 8 ku ruhande rw'ubumoso, maze hagati yazo hakagendamo imodoka ya perezida Kim Jong-un ibigendera mu kibuga gisesuye ariko kirinzwe cyane. Abagenda muri izi modoka birumvikana ko abenshi ari bamwe b'amakote bamurindira umutekano, abandi bakaba abaganga be bihariye, hakabamo n'itsinda ry'abatekinisiye cyangwa se aba IT bakurikiranira hafi ibijyanye n'itumanaho n'umutekano waryo, ndetse na internet bakanavanaho itumanaho aho perezida Kim ari mu gihe ari ngombwa. Ku mwanya wa 9 turasanga abayobozi b'igihugu cyangwa se ubwami bwa Malaysia, guturuka ku mwami utegeka iki gihugu kugeza no kuri minisitiri w'intebe prime minister, ni abantu baba barinzwe ku rwego rwo hejuru cyane cyane nk'iyo bari mu rugendo, kuko iteka baba bazengurutswe n'amamodoka menshi kandi y'imitamenwa,
hakiyongeraho yuko bagenda mu modoka zikorwa n'inganda z'iwabo gusa. Akenshi mu ngendo rero umwami cyangwa se minisitiri w'intebe bagenda mu mutamenwa wa Proton Pernada, imodoka ikorerwa iwabo n'ubundi ikagenda izengurutswe n'izindi modoka zisaga 30 ziyikikije impande zose. Imbere yazo rimwe na rimwe ndetse n'impande yazo hakiyongeraho ibimoto bya polisi. Hagakurikiraho rero imodoka zo mu bwoko bwa Volvo XS 919, izitwa Proton X70, Honda SR-V n'izindi nkazo. Naho umwami we agira n'izindi modoka ziyongera kuri izo ngizo maze kukubwira zikorerwa imahanga nka Mercedes SLS, Bentley Continental G5 na Mercedes G6 6x6 Barabas n'izindi nyinshi z'ama Hyundai Genesis, wongeho Maybach S62 n'ama Rolls-Royce Phantom zikiyongera kuri izo modoka zindi cyangwa se convoy y'umwami wa kino gihugu. Mwanya wa munani mu baperezida barindwa mubi iyo bari mu rugendo turasanga umwami n'umuryango we bayobora ubwami bw'Ubwongereza, wongeho na minisitiri w'intebe Prime Minister Bwana Keir Starmer. Igitangaje ni ukuntu no mu minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ari umwe mu bategetsi bagenda mu modoka nye ugereranyije n'abandi, ariko izo modoka nye ziba zimukikije ziba zirusha agaciro kure iz'abagenda mu bimodoka byinshi, ndetse umutekano we ubuhambaye kurenza abandi bose mu isi, kandi umutekano we hakorwa igishoboka cyose ngo ushyirwe ku kigero nk'icyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Convoy rero ibyoboye n'imodoka ya Jaguar X5 Sentinel iri mu zikoranye ikoranabuhanga ry'umutekano rigezweho, kuko nayo nta giturika cyayihangara ukongeraho yuko nta n'isasu ryabasha kuyinjiramo. Iyo modoka Prime Minister aba yicayemo ibizengurutswe na za Jaguar R3 Range Rover Sport n'izindi modoka enye za BMW, ukongeraho moto za polisi ziba zibagenda imbere zisukura inzira zivana abantu n'izindi modoka mu muhanda aho Prime Minister Starmer aba agiye kunyura. Izi moto zose ureba ziba zitwawe n'abaofisiye b'abapolisi babarizwa mu mutwe udasanzwe mu Bwongereza wa Metropolitan Police Special Escort Group. Ni mu gihe izo modoka ziba zikikije iyo Prime Minister cyangwa se umwami aba yicayemo, zo ziba zirimo abarinzi basanzwe barinda ibwami nabo babarizwa mu mutwe w'abadasanzwe kuko banahabwa imyitozo irenze y'abandi. Bituma rero iyo Prime Minister cyangwa se umwami w'Ubwongereza ari mu rugendo nta cyamwitambika. Ku mwanya wa karindwi turasanga Xi Jinping w'Ubushinwa, aho uyu mugabo mu muhanda mu ngendo akora aba ari mu bimodoka byiza kandi byinshi biri mu mabara y'umukara gusa kandi bigenda ku muvuduko utagabanyije na gato. Muri izi modoka haba harimo limuzine 5 zisa fotokopi zikorerwa mu ruganda rw'Abashinwa rwa Hongqi L5, aho buri imwe muri izi modoka ifite agaciro karenga miliyoni imwe y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga arenga miliyari 1 na miliyoni 300 mu mafaranga y'u Rwanda. Muri izi modoka rero imwe muri zo niyo Perezida Xi Jinping aba yicayemo, kandi zose zikoze ku buryo zitashyigurwa n'ibisasu cyangwa ibiturika bya rocket, ikagira ibyuma bitangizwa n'ibiturika ukongeraho n'ibirahure bidatoborwa n'amasasu, ndetse ikaba yubakanywe na systeme y'ubwirinzi bw'imyuka ihumanye y'uburozi yagerageza kwinjira cyangwa se koherezwamo imbere muri izi modoka. Zigenda zegeranye uko ari 5 zisa mu gucanganyikisha uwagerageza guhungabanya umutekano, zose kandi zikagiramo imbere heza haba harimo imitako ya zahabu ibereye ijisho. Izi modoka ziba zikikije iyo Perezida Xi Jinping aba yicayemo ni imodoka z'imitamenwa nazo zikorerwa mu Bushinwa. Ziba ari imodoka kenshi zo mu bwoko bwa GIC Trump GA8 sedans, nazo ziba zikikijwe n'iza polisi zo mu bwoko bwa BMW. Abandi bajepebe bakunze kuba bari mu modoka zo mu bwoko bwa Mercedes Benz S-Class. Inyuma yazo hakaza amavani n'ama SUV abarimo abashinzwe umutekano we, hanabitsemo intwaro zose zakwifashishwa mu gihe bagabwaho ibitero bari mu ngendo. Ziba ziri hagati y'enye kuri 7 bitewe n'urugendo yakoze. Nazo rero zigendwa imbere na bya bimoto bya polisi bivana abantu n'imodoka mu nzira. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Sultan wa Brunei. Ubusanzwe uyu niwe muntu wa mbere ku isi utunze umubare munini w'imodoka mu bubiko bwe, kandi zose zihenze cyane kuko atunze imodoka zirenga 7,000 z'amoko agiye atandukanye, bibarwa ko zose zihagaze arenga miliyari 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubyumve neza ko aka gahigo kananditswe mu duhigo tudasanzwe twaciwe n'umwana w'umuntu mu mateka y'isi mu gitabo cya Guinness World Record. Muri izi modoka afite harimo izo mu bwoko bwa Rolls Royce zirenga 600, hakabamo Ferrari F40 na F50,
ziri hagati ya 450 na 600. Harimo Bentley Dominator SUV 300T. Ubyumve neza ko uyu mugabo yanaguze 10% kw'imodoka zose zakozwe n'uruganda rwa McLaren, agatunga za Bugatti zirenga 140 ndetse n'izindi nyinshi tutarondora ngo tuzirangize. Ariko ibindi wazimenyaho nuko anafitemo imodoka za Rolls Royce zifite bimwe mu bice bigizwe na za diama cyangwa se zahabu gusa, ku buryo imodoka imwe gusa ibihagaze agaciro ka miliyoni 14 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi modoka nk'iza zifite ari 24 ndetse ni nazo akenshi agendamo. Nibyo, Sultan wa Brunei agenda mu modoka ikoze muri zahabu gusa ndetse na silver, ibi nadekoye mu buryo bwihariye ureba ukumva ni wayivanaho ijisho. Imodoka aba yicayemo ibizengurutswe n'izindi modoka z'imitamenwa 30, ndetse yari mu rugendo rugufi. Izi modoka ziba zikikijwe n'abasirikare ndetse n'abashinzwe umutekano bari kugenda bakora karasisi. Mbega biba bitangaje cyane. Mbere yuko tugera ku muperezida wa gatanu urindwa bikomeye mu gihe ari mu rugendo ava ahantu hamwe yerekeza ahandi, birashoboka cyane ko wabukurikiye kino kiganiro ufite ikibazo cy'indwara yakuzahaje nk'umwijima, impyiko, constipation, rubagimpande, diabete, kurangiza vuba mu gihe cyo gutera akabariro, umugongo, prostate, imitsi, umutwe w'uruhande rumwe, indwara z'umutima, amagufa n'iz'uruhu, umuvuduko w'amaraso ukabije, diabete, hepatite B na C, indwara z'ubuhumekero ndetse n'izindi nyinshi. Ndagira ngo nkubwire yuko mu kigo KUNDUBUZIMA Health bashyira iherezo bakavura burundu izi ndwara maze zigahinduka umugani. Wabasanga aho bakorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etaje ya mbere mu muryango nimero E050, hafi ya hari icyapa cya Himax kiri mu mabara y'umutuku n'umweru, ukaba uzaharangwa n'icyapa cya KUNDUBUZIMA Health. Ubu ushobora kuba wabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri nimero yabo ni 0788 56 86 68 kabiri. Ku mwanya wa gatanu turasanga Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Kuva mu myaka ya kera abayoboye Ubufaransa akenshi bakunze kugenda mu modoka ziciye bugufi ndetse nyinshi zinafunguye hejuru, ku buryo byoroheraga abaturage kubabonesha amaso mu gihe babaga bari mu rugendo. Nabo rero bikaborohera kugenda basuhuza abaturage ahari ikivunge cy'abantu benshi. Ibi ariko bitandukanye n'ibyo tubona uyu munsi, kuko uyu munsi uyobora Ubufaransa mu gihe ari mu rugendo abarinzwe cyane bikomeye birenze ibihagije, ku buryo kumubonesha amaso biba bisa nk'ibidashoboka, kuko agenda mu modoka ibikikijwe n'izindi modoka nyinshi z'abashinzwe umutekano we z'imitamenwa ku rwego rwa nyuma. Agenda mu modoka nka Citroen DS5 Hybrid 4 n'izindi nazo ariko zikorerwa mu Bufaransa. Ndetse kuva yafata ubutegetsi mu 2017 Emmanuel Macron umutekano we wo mu ngendo zo ku butaka wongeyemo imodoka za DS7 Crossback ndetse n'ama SUV meza, anubakanye ikoranabuhanga ry'umutekano rigezweho rya gisirikare, bituma uwagerageza guhungabanya umutekano we yaba ari kugerageza kwikirigita agaseka. Igitangaje ariko nubwo Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa arindwa mubi yari mu rugendo, yasohotse muri ibi bimodoka bye by'imitamenwa, abaturage bajya bamuvunderezaho amagi n'inyanya ku mutwe, umusatsi bakawuhindanya maze bigashokera kuri twa dushati twe twiza tw'umweru, ikimwaro n'umujinya bikamwicira mu ruhame. Mu baperezida barindwa mubi iyo bari mu rugendo, ku mwanya wa kane turasanga Perezida Vladimirovich Putin w'Uburusiya. Ubusanzwe uyu mugabo afatwa nk'uwa mbere utinyitse mu isi, ndetse n'abagenzi be b'abategetsi bose bamutinyira uko ari, kuko umwanzuro afata ugira ingaruka mu isi yose kugeza kuri wowe ukurikiye kino kiganiro. Ni umugabo uvuga mu Kirusiya ariko ibyo avuze buri wese akaza kubimenya mu rurimi rwe, ndetse akaba umugabo ufite abanzi benshi biganjemo ababarizwa mu muryango wa OTAN mu ruhande ruhanganye n'urwe. Birumvikana umugabo nk'uyu umutekano we urindwa mubi mu gihe ari mu rugendo, ku buryo ntawahirahira ngo yoreke amagara ye mu kwitambika Putin mu gihe ari mu rugendo. Ubyumve neza ko mu Burusiya uyu mugabo afite umuhanda we bwite anyuramo agiye mu biro bye biherereye i Moscow mu Burusiya, ukaba umuhanda unyurwamo na convoy ye gusa, atiriwe ajya kubyigana n'abaturage mu muhanda. Ni umugabo useka gusa ari uko ari kumwe n'inshuti ye magara y'akadasohoka Perezida Kim Jong-un. Ibi bigabo byombi ni ibifungamutwe ku rwego rwo hejuru, ariko isi yose irabitinya ku rwego rwa nyuma. Putin agenda mu modoka limuzine y'umutamenwa ya RS Senate. Azifite ari ebyiri zisa fotokopi kandi zigenda zegeranye ku buryo utamenye iyo yicaye mu nyakuri, kandi izi modoka zigenda zikikijwe n'izindi modoka nyinshi z'abashinzwe umutekano we z'umutamenwa. Akenshi zikunze kuba ari imodoka 22 ziganjemo izikorerwa mu Burusiya za MPV, sedans n'amavani, ziba zitwaye ibikoresho by'intambara n'iby'ubwirinzi cyangwa ibindi yakenera mu rugendo nk'ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa, imyenda yo guhindura n'ibindi nkabyo. Muri izi modoka kandi haba harimo na za ambulance
ziba zirimo abaganga be bwite banafite ibyasabwa byose byavura perezida mu gihe yaba agize ikibazo runaka cy'indwara cyangwa se mu gihe yaba agerageje kuraswa. Ukongeraho n'imodoka za Mercedes Benz zirimo polisi, ndetse na zimbere yazo haba hari moto 6 za BMW ziba zitwaye n'abapolisi babarizwa mu mutwe udasanzwe barinda perezida Vladimir Putin. Ku mwanya wa gatatu turasanga umukuru w'igihugu cy'Ubudage Friedrich Merz, uyobora igihugu gifite inganda nini mu isi hose mu gukora ibikoko by'ibimodoka zinifashishwa n'abategetsi ndetse n'abajejetafaranga bakomeye mu isi nka Volkswagen Group ikubiyemo za brand nyinshi zinaza imbere mu zikunzwe mu isi nka Audi, Volkswagen, Bugatti, Lamborghini n'izindi. Niba wakurikiranye neza kino kiganiro uribuka ko mu bategetsi twavuze mu modoka nyinshi ziba zibakikije haba higanjemo izo mu bwoko bwa Mercedes Benz zituruka mu ruganda rw'Abadage rwa Mercedes Group. Muri iki gihugu kandi naho dusanga uruganda rwa BMW rukora imodoka za BMW ndetse n'ama Rolls Royce. Tunasanga y'uruganda rukora za modoka z'ubucuruzi za MAN na Scania. Nizere ko rero ubu amaze kumenya impamvu uyu mugabo aza ku mwanya wa gatatu mu barindwa mubi mu gihe ari mu rugendo, kuko imodoka aba yicayemo ibirinzwe bihagije. Akenshi rero agenda yicariye mu modoka ya Mercedes S6 Guard iba ifite umutekano wuzuye kandi uyirimo aba ameze nk'uri mu ijuru rito. Ubyumve neza ko izi modoka agendamo hongerwamo ibindi byuma by'imitamenwa bipima tone 2 utabareho ibisanzwe bigize izo modoka nyine, bituma izi modoka zidakangwa n'ibiturika cyangwa inkongi y'umuriro, kuko ziba zifite na systeme y'ubwirinzi ihita izimya umuriro watera munsi yazo. Ni modoka ibizengurutswe n'izindi modoka z'imitamenwa nka BMW 5 Series na za Mercedes S-Class ziba zirimo abashinzwe umutekano we ndetse na za moto za polisi zibagenda imbere. Ku mwanya wa kabiri turasanga umukuru w'igihugu cy'Ubuhinde, ubwo ni Prime Minister Narendra Modi ndetse na Perezida Draupadi Murmu, kuko bagenda mu modoka Mercedes Maybach 600 Pullman Guard iba yubakanye ubudahangarwa bw'ibiturika byose ndetse n'amasasu yaraswa n'imbunda z'intambara biri ku rwego rwa 9 ugereranyije n'izindi modoka z'imitamenwa. Ukongeraho n'umwuka w'inyongera, amapine adapfa gutoborwa n'ibyo ari byo byose ndetse n'ikoranabuhanga rya Night Vision ku buryo zigenda hatari urumuri na ruke. Imodoka ye ibikikijwe n'iz'abashinzwe umutekano we 20 ziba zirimo abajepe, akabamo n'imodoka ziba zahagarika zikanahangana n'ibitero by'ikoranabuhanga bagabwaho mu gihe baba bari mu rugendo. Ni electronic countermeasures na za ambulance ziba zifite imiti yose yakenerwa mu kuvura perezida cyangwa se Prime Minister mu gihe yagira ikibazo mu rugendo. Mu bakuru b'ibihugu barindirwa umutekano urenze uhagije iyo bari mu rugendo bava ahantu hamwe berekeza ahandi. Ku mwanya wa mbere turasanga perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump. Uyu niwe muntu wa mbere urindwa cyane mu muhanda iyo agenda, yaba mwimbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa mu ngendo akorera mu bihugu by'amahanga. Umutekano w'ubufunze byuzuye ku buryo nta cyagerageza kuwuhungabanya. Agenda muri Cadillac One ihabwa kode ya The Beast, imodoka yibakanye ikoranabuhanga ry'ubwirinzi rya gisirikare ryisumbuye izindi zose, ku buryo hari n'abayita igifaru aho kuyita imodoka, kuko ibiyigize byose ni nk'ibigize igifaru cy'urugamba mu kurinda byo gukaza umutekano wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imodoka igenda ikikijwe n'izindi modoka 50 z'imitamenwa zirimo abashinzwe umutekano we barenga 100 bafite ibibunda rutura ndetse n'intoya bakinyereyeho, ukongeraho na moto 20 za polisi zibagenda imbere. Umutekano we rero uba wizeye bihagije mu gihe ari mu rugendo, kuko nta cyawuhungabanya ndetse nta n'igisasu cyamuraswa ngo kimugereho kitarazimirizwa mu kirere. Isibye ko n'ibyo bisasu byasatiriye imodoka n'ubundi nta nubwo byayishyigura, kuko iyi modoka ni umutamenwa byuzuye kandi nta n'icyahangara ibyuma biyigize, nitoborwa n'amasasu cyangwa ibindi biturika. Bitewe n'umutekano w'aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba agiye kwerekeza, hari n'igihe imodoka 50 zigirwa 85 zigenda zikikije imodoka aba yicayemo mu kumenya neza yuko umutekano we wuzuye bihagije. Mwibuke kuduha ibitekerezo byanyu n'uburyo mwakiriye kino kiganiro mubinyujije muri comment. Mu gihe wakunze ibyo nkora kandi ushobora kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo nka Instagram na TikTok, ni hando ya Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.